kubor nakaslem jong unongsan hima. Kilat pathai khubor ki badan shabar ka jilla kila pentip baka seng Trinamal Congress kadan jing thmu banwan penyar thap niang ha Meghalaya hapo kilai banai banwan. Kini kilat pathai khubor kila ong baya kate lapan benada unong yalam ka Trinamal u Abhishek Banerjee hakas ngesat jan hakopor bo lapan long ya ka lap election hanot 24 Parganas na kabanta ke election siteng samoy. Ngilapoi Shatri Purabat Goa, kaseng kan sa penyar saha ki santali ki wepat ki jilla bakantop yak Uttar Pradesh bat Meghalaya hakilai banai banwan. Hapo sisnem ngendet ban penyar ya kaseng haki khat ar hadu khat santali ki jilla. Laong u Abhishek badai ru ubahiyeng jong kahedu ka Trinamal ka Mamata Banerjee. Kani ka jeng penbena jong u Abhishek bakaseng Trinamal kanwan sa Meghalaya. Kanwan ru hadian katu kat nitayo bakaladan ka jing keren bat unong yalam ka Kongres u Dr. Mukul Sangma bat ka kenhun. Kindet penyaso no yaladi bat kani kaseng na West Bengal. Henry u Dr. Mukul ula kentat warya kani bat nakaliang ke AICC kaladap khot ya u bat ya u Presiden ke MPCC u Bak Vincent H. Pala. Banyak keren halor ki kenrum kenram ki badan hapok kaseng.